Baada huko Naikuru, Tabodeni shauri yako Poda Mali Lake View Flamingo Kivubini na ingine nyingi. Doing what? Kujikeep busy. Alafu tukienda home sababu tuko na holiday like 3 weeks. Tusijiingize na vikundi mbaya home. Zipora Waithera umwe wa mumemba wa gikundi giki na rauga muoroto wao ni kwariria ciana iria ciumite mita ya ifada na gucitara niguo gucithara kumana na kuigiriria na ikundi cia wikinae huku makihandaga miti niguo guthaitira maria maturigiceirie. Tugukite guku cukuru ya Baharini Primary Comprehensive School kuhanda miti na gukuria miti haria tuhuthagira miti ta undu wa gutuma tucokaniririe ciana na kumateithia na kumariria ni undu wa kweherithania na ikundi ngananie. Haha cukuru ino eri ciana nyingi ciumite micii-ini na matura-ini mauma kuu kwina ikundi cio ngananie. Ciana citu ni ikoretwo ikiingirana nayo na magatuika mwao, no so far so good. Turacokia ngatho ni tondu nituhotete guthara ciana gakundi ga ciana through kuma engage he kuhanda miti. Nigeko kiria amemba agikundi giki maugite ni monete maciaro kona ni mahotete kwariria ciana imwe na cigacenjia mitugo undu uria maugite ni ubataire kurutithio wira mitaini yothe ya ifada. Kitu imetufutia tukuje katika hii shule ni ya kwamba watoto wengi ambao wako hapa ni wale wamebukana na mambo ya mtaani, tukikumbuka ya kwamba hii shule ya Baharini iko katika mtaa wa Shauri Yako ambayo inasemekana ni origin ya watoto ambao wako kwa magenge.